ayikho into ethiwa ibusoka ubufebe and uma ngabe ubufebe bomuntu wesifazane sibubona bububi why obethu sibunikeza igama sithi ibusoka siyibone inhle leyo nto awusufika kunkosikazi otreatwa kanjalo and then mephuma yena athi uyonayo uyofuna ipeace ngaphandle because naye la endlini kuyababa akusimnandi then wena kusuka lapho uya kumalinga umalinga uyomhudisa kodwa akaqala wena myeni wakho ongekho fake yena la endlini so lento ilinyazwa lokho ukuthi abantu besilisa they think abantu besifazane iproperty yabo kumele bayicontrol okumele izwe ngabo so mina njengomuntu wesilisa ngivumelekile ukuthi ngithathe umntana abantu ngimfake lapha endlini ngimshade ngimtshele ngenze konke ngithi ngoba ngimlobole futhi ngoba naye lento yokulobolana nje iyona futhi into eyinkinga edala ukuthi abantu besilisa badlale ngabantu besifazane imibono neyiphakamiso akuzona ezithi-RC TV okanye ke iThemba podcast kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwi-RC TV banya Nina belembele qamanya malembe ngokhalipha nenabantu nokuduma ehlezi kamenzi bakithi siyabingelela nabakashaka kasenza ngakhona ndli inkulu yakithi siyabingelela kuzo zonke izifundazwe sesifikile sigalelekile bakithi sizoqeqa amagula bakithi siseningizimu Afrika yethu esithandayo senkunzimalanga umntakaphosha siyabingelela baba asibingelele babukeli bonke iTRC TV asibingelele mfethu mfowasibiya baba indaba enkulu mfethu siku-TRC TV sesihlangana kakhulu ngale ebuntwini namhlanje siku-TRC TV sibingelela ababukeli iTRC TV no ayikho inkinga sijabulile nje ukuba khona namhlanje la ekhaya baba wami ngiyathokoza qhawula kithi kodwa ke ngeke ngakubona ungichukuluza lapha na ku ongstishi video yami sinompoka amalinga sizongena kuyona yini ungenwe yini ay lutho mani ngiyathinteka manje uma ngibona abelapha kithi bendabuko yes abathi basebenza ngesintu mhlambe basebenza ngabaphansi bakithi umsebenzi wabo ubhidliza kuphela kodwa ungakhi so ngithi angibuze ngase ngithi angibuza ukuthi ngempela masinawo amandla afana nalawa okwenza zonke lezi zinto bekayichaza umfowethu udokotela uMalinga lapha kule ya video why lamandla singawasebenzisa isakheni isizwe kodwa ke mhlambe uma ngavula ithuba lokuthi eyiphendulele embuzweni onayo ngoba ngiyafisa nokwazi ukuthi uphumelo bali eningizimu Afrika yonkana ukuthi ngithola ukuthi into eyinkinga kahle ikuphi lapha into eyinkinga uma ngilalele leya video yakhe ukhuluma ngokuthi unomuthi uyakwazi ukukhanda umuthi ongasuke uhudisa abantu mangabe kwenzeka umuntu elala nonkosikazi womuntu noma kwasayena lo nkosikazi mhlawumbe eshiya umyeni wakhe ahamba ayochitha ngaphandle abesethi unomuthi ongakwazi ukuba hudisa mhlawumbe ahudise lo mfazi noma ahudise le ndoda yayibona manje inkinga lami nengiyibonayo ithi okwakuqala asazi ukuthi lo ophumayo aze aye ngaphandle uphushwa yini la endlini ngoba kwenzeka sometimes uthola ukuthi indoda isisuke yathola umakhwapheni oyinikeza more attention ngaphandle oyikhipha busy ngaphandle izigcine ngasabi nesikhathi sika nkosikazi la endlini mongasenaso isikhathi sankosikazi wakho la endlini umuntu lo muntu you can't expect ukuthi yena wakhe ama feelings yakhe imizwa ayivale uyayibona umuntu so at the end ngisho nalokuhle sikudlaya futhi nakho kwenza ukuthi abantu babe sexually active so mothola ukuthi awusamnikezi
i-attention yakhe awusamsatisfy la endlini and then uyaphuma uya ngaphandle uyoganga ngaphandle ngoba phela naku naye ushayekile naye bese udokotela uMalinga lapha abese uyamhudisa. Do you think ifair leyo nto ngoba kwasayona le ndoda le nayo khona ekwenza ngaphandle, so ifair lento le ukuthi gcine sekuyahudiswana? Why singaqale sibuka ukuthi yini edala ukuthi abantu baze bashithelane, sizama ukulungisa lezo inkinga ke before singena la ukuthi siyabahudisa. Kodwa mhlambe awucabanga ukuyikha empandeni ngoba mhlambe ebekile ukuthi inhloso is not about ukuthi ulwisa abantu abase ubhathi wenzela ukuthi mhlambe abantu bebe disciplined because kuyonakala. Ukonakala kuyonakala, kodwa angeke sibe nawo yini mangabe sikwazi ukukhanda lo khudisa, angeke sikwazi yini ukukhanda lo ukuthi akungenzeki lokho before sikhanda okhudisa. Okay, yeah, asikhande lo ukuthi akungenzeki phela, ngithi sinawo amandla okukhanda lo khudisa. Yeah, asisebenzise lawo mandla sikhande lo ukuthi akungenzeki lokho. yini ongamele yenzeke? Mhlawumbe umuntu makangabi nayo interest mhlawumbe yokuyochitha ngaphandle mangabe asemshadweni. Yeah. Makabe satisfied emshadweni. Yeah. Kungaba nzima ukukhanda lo ukuthi mangabe kulula futhi ukukhanda lo khudisa. So mina into engifuna ukuyithola kahle kahle ukuthi when you against lokhu kokuhudisa by which reason? I'm against lento yokhudisa ngokuthi it is not bringing any solution. At the end kuzoba ne-unfairness ezokwenzeka, kuzoya ngokuthi ubani oze kuwe. Okay. So uma kwenzeka mina ngitreata kabi unkosikazi wami and then ngi-expect ukuthi yena angangitreati kabi, uma yena azongitreata kabi bese mina ngiza kuwe wona uyamhudisa, sekujeza lo yedwa kodwa mina ezami izenza ngiyijezele. So izoba unfair lento ukuthi ngubani oze kuMalinga wafuna ukuhudisela umuntu wakhe. So what if mina ngisala umuntu wami usala enza lokho akwenzayo, yimina oqalile mhlambe mina nje ohluphayo la endlini ngoba izinto ziyenzeka. Solving inkinga zabantu, I've been exposed in too many things ezenzakalayo. Abanye abantu they are going through a lot of difficulties. Khona umuntu wesifazane oshade nendoda engamhloniphi engesaba ukubuya maybe noma hosha ba u3 isuke ethaveni izomkhipha ebedroom imfake espare ilale nabe noma ifike ilale nabe spare bedroom. I've seen those things. Yeah. Since ngihamba ngene emphakathini. So mawusufika kunkosikazi otreatwa kanjalo and then mephuma yena athi uyonayo uyofuna ipeace ngaphandle because naye la endlini kuyababa akusimnandi. Then wena kusuka lapho uya kuMalinga, uMalinga uyomhudisa kodwa akaqala wena myeni wakho ngekho fake yena la endlini. Yeah. So unukazi uMalinga uqala abheke yini ukuthi njengoba ezokhanda lo muthi lo, wena ngoba uzothi unkosikazi wakhe yakuchithela akhande lo muthi lo, uyabuka yini ukuthi sizathu sini esiphusha lo nkosikazi ukuthi enze kanjalo, engabe uya contribute na wena kuloko noma awu contribute njengomyeni wakhe. Yeah. Mhlawumbe unayo imibuzo onayo kimina as present eTRC TV regarding this topic because ngicabanga ukuthi uma unemibuzo noMalinga nami unayo imibuzo nami. Yeah, ngaba nayo imibuzo enginayo ngawe simple ukuthi njengoba ukunomkhakha usebenzisana nabelaphi bendabuko. Ngicabanga ukuthi sonke siyasibona isimo ukuthi kwenzakalani eNingizimu Afrika. Siyabona ukuthi imisebenzi ayikho, poverty, indlala it's taking over. Abanye bazibagcina sebengena ngisho nasekugangeni bengazimisela uganga ngoba naku bafuna ukuphila. And sicindezelekile siphethe osopolitiki aba greedy abazicabangela bona bodwa bane corruption. So uma ngabe labelaphi bendabuko benamandla wonke laba khuluma ngawo, ngiyangizwa abanye bekhuluma ngeyithwalo, ngiyangizwa abanye bekhuluma njengoba khuluma ngokuhudisa kanjena. Why kanti singake sisebenzise lamandla lawa to tackle the system and sakhe into ezo favor noma ezophakamisa umuntu omnyama aphumelele adominate kwi system kwezomnotho, because at this time sisebenzise ngisho ama products akhandwa ama atheists
abangakholelwa kulento yethu yobu Africa bakithi Yeah. siwasebenzisela ama products still ukwenza yona lemisebenzi yethu le okusho ukuthi siphinde siwakhothamele lama atheists lawo sisebenzisa izinto zabo ke manje ukuthi sakhe lezi zinto esifuna ukuzakha. Ka asinawo yini amandla angasenza ukuthi siphakamise umuntu omnyama aye phambili kunokuthi sibe namandla ukuthi sibe sicindezelana sowisana sihudisana ukuthi wena so uyachita ngiyahudisa wena wenzani asinawo yini ngeke sazi yini ukwakha into ezophakamisa umuntu omnyama adominate naye in the system kwezomnotho. Yeah, uqinisile mfethu mhlambe kodwa ngibheka ukuthi mhlambe singayiqala lapha ukuthi abantu kumele bebe motivated noma ba-understande ukuba ku-relationship mhlampe you as a motivational speaker ngikususe kuleya topic mhlampe into ebulala kakhulu ubudlelwane kuthola ukuthi abantu sebeyachitha baze bayibone sebafuna ukuya komalinga beyofuna umuthi wokuhudisa idalwa yini mfethu leyo nto leyo idalwa into yokuchita idalwa kungabi naqiniso ubudlelwano bubulawa into eyodwa ukungabi naqiniso ukungabi naqiniso kuyingozi ebudlelwaneni and especially thina abantu besilisa sinale nkinga le ongekwazi ukuthi iyasukaphi ukuthi sinalento esazitshela yona ukuthi ubufebe bethu ibusoka kanti ibufebe ayikho into ethiwa ibusoka ubufebe ibufebe and uma ngabe ubufebe bomuntu wesifazane sibubona bububi why obethu sibunikeza igama sithi busoka siyibone inhle leyo nto so lento ilinyazwa lokho ukuthi abantu besilisa they think abantu besifazane iproperty yabo kumele bayicontrol okumele izwe ngabo so mina njengomuntu wesilisa ngivumelekile ukuthi ngithathe umntana abantu ngimfake lapha endlini ngimshade ngimtshele ngenze konke ngithi ngoba ngimlobole futhi ngoba naye lento yokulobolana nje iyona futhi into eyinkinga edala ukuthi abantu besilisa badlale ngabantu besifazane then mase ngimthathe ngamfaka lapha ekhaya ngoba nakho ngimlobole and then I don't see it wrong uma ngizomshiya endlini ngihambe ngibe namanye ama affairs ngaphandle ngizibona ngiyisoka ngalokho and forget ukuthi whatever affair onayo oba nayo ngaphandle ingakwenza ukuthi ugcina ungasa enjoy la endlini bangafakaza abaziyo ukuthi kungaba kuhle mujwayele ukupheka endlini uzidlela ukudla kwakho okuphekwe wena la endlini ukujwayele futhi ukuthande kodwa the day uzoqala ukentertainer ukudla okuthenga ngaphandle kuyenzeka neinterest yokudla kwasendlini igcina iphela because ukudla lokuthenga ngaphandle lo muntu okuthengisela ngaphandle usebusinessini so make sure ukuthi yonke into oyifunayo uyayithola and make sure ukuthi nento oyijwayele ukunikezana ngendlela ongayijwayele yes usebusinessini lo muntu so make sure ukuthi nento oyijwayele mhlambe ngathi uphuthu nenhloko ujwayele ukuziphekela wena la endlini kodwa musu uyokuthenga ngaphandle lo muntu okuthengiselayo ufuna ukuthi akunikeze kona ngendlela ongakaze wayithola endlini because ufuna ukuthi uhlale uyiclient lapha so I'm trying to say once washiya unkosikazi endlini wahamba wathi uyochitha ngaphandle lo muntu ongaphandle uma ke wazi ukuthi unonkosikazi endlini uzofuna ukukunikeza ngisho izinto ukuthi unkosikazi wakhe akaza kwenzele zona because ufuna ukukubamba as a client ukuthi ungaphunga suki kuyena yebo so uma isike abanjalo lo uzosafarisha la endlini and mesafarisha la endlini bafowethu esikhathini samanje ziningi izinto esindlula kuzona okumele sizi understand i-system has created a lot of things system has created ngisho ama stresses nama depression so kuyenzeka umuntu ashawe i-stress la endlini ashawe i-depression la endlini ngeke ngathatha isikhathi esiningi kakhulu ngiclose nabantu besifazane ngumngani nabantu besifazane wona ungaba umngani nabantu besifazane bese kube ile ndoda e-week liyana ungahlala kuleyo nkinga ungahlala ubadlile nje abafazi babantu because kuba khona izimo abandlula kuzona uthola ukuthi umezama ukubekela umyeni wakhe endlini akayitholi neattention yomyeni wakhe then the first thing ayicabangayo it's a male friend because abantu besifazana abathembani bona bebodwa so ezinye inkinga zabo abakwazi ukuzishare bona bebodwa because mangakutshela uzosuka uyotshela abanye so they trust igender yabantu besilisa ukuthi khona ezinye inkinga abatrust igender yabantu besilisa ngazo ukuthi if ungaxoxela umuntu wesilisa angangi-understand abantu umuntu wesifazane uyosuka angigcwalise yonke indawo so uthola ukuthi right now
wena indlela omisbehave ngakhona la endlini awumrecognize awumlaleli awumnikeza isikhathi and then mayisuka lapho uyofuna umuntu wesilisa lo azomxoxela lento leyo akwazi ukuyi-understand. So uma efika kulomuntu wesilisa vele ukuthi unenkohlakalo yakhe nje ukuthi ufuna nje ukuvithiza nje. So uzomvulela amnikeze iroom yokuthi amtshele istory sakhe and amnikeze comfort ayifunayo. Asebenzise lelo thuba lelo ukuthi athole nayo into ayifunayo ngokumnikeza because umuntu ovulnerable ungamenza noma yini because lo muntu lo vulnerable and desperate to get something. So yiyo lento le egcina isidala lokushida ukuthi we create amathuba wama vulnerabilities nama desperations kuma relationships. Nabantu besifazane nabo they do create amathuba wama desperation nama vulnerabilities kubantu besilisa sometimes umuntu agcine ayo cheat. So ngiyangithi mina ungabona sekungena amanzi endlini before uphumela phandle uye komalinga noma uye kubela bendabuko awuqala uyicheck ukuthi didn't you contribute kulento le mo contributeile kulento le buyele emuva kwi robot hamba uhlala phansi nomuntu wakho ngaba wena umuntu wesifazana noma wena umuntu wesilisa uxolise kuyena and then fix all the errors then ubudlelwano buzoqhubeka kahle. Yo mfethu ukuhlala phansi kwiboard ukhuluma nomuntu wakho ukuthi yazi njengamanje sengicabanga ukuya nokumalinga ngiyokuhudisa mfethu. Do you think ikusolve iphinkinga enhlizweni elimele mfethu ayelimele lokho ungakubuka lephukile emathambo thambo? Ukuphuka kwenhliziyo kusimple ukuyilungisa. Sazi akekho umuntu ophila la kulomhlaba esiphila kuona ongakase enze into embi komunye umuntu. So the fact that khona into embi engengayenza komunye umuntu yangahlala kahle kuyena futhi mina ngangayizwa naleyo pain ngoba into eyenzwa yimina komunye umuntu noma ngabe ibhlungu kanjani iweight isindo saleyo pain sizwa uyena mina angisizwa noma kuthiwa sengixolisile kodwa isisindo sepain angisizwa. So lento isukithi kumina mangabe kusasa sekwenzeke something embi against mina nami angiphinde futhi ngikwamukela ukuthi nami ngiyakwenza ukubi kwabanye abantu sometimes baxolise ngibaxolele badile nayo engazi ukuthi badila nayo kanjani ukuze indlule. So nami mawuxolisa asixole ngiqede ngidile nayo because nami kukhona ekube engeke ngikwenze mhlambe kuwe. So mangabe kuumuntu wakho akwenzeke ukuthi wena ukazi umlimaza okubhlungu ukuthi umuntu into mayenziwe uyena uyithatha lightly but mase yenzeke kuyena khana ayibona ukuthi imbi. So sidila kanjani mfethu sidila kanjani nomuntu ongaxoli ku relationship? Thola ukuthi nje lo inhliziyo yakhe ayimnikezi strength sokuthi angimxolele upartner wami kuzohlezi kuyimpi yango 2012 ezohlezi ivuswa la ekhaya ezohlezi ivuswa sidlula kanjani into enjalo? Oqala nje inhliziyo nami ngimane ngayifaka nje kuphela kodwa simele siqale silungise lapho nje ukuthi inhliziyo sayisukela entweni eziningi. Inhliziyo ayixoli, inhliziyo ayithandi. Inhliziyo nje ayihlangene nayo yonke lento kodwa inhliziyo umsebenzi wayo nje when first we it's to pump the blood and to pump the oxygen. So akukho thando lisenhlizweni akukho nzondo esenhlizweni ayikho yonke leyo nto. Enhlizweni nje inhliziyo iphampa igazi iphampe neoxygen yena umsebenzi wayo. So lento esikhuluma ngazo lezi okuthando inzondo nani nezinto ezibuya uthando lisuka kuma feelings inzondo isuka kuma emotions nama emotions nama feelings lezi zinto zakheka zakhiwa ngama lento amabili kunama neuropeptides nama neurotransmitters okungama chemicals asemqondweni. So zonke lezi zinto zakheka kuphi zakheka emqondweni. So uma ngabe uzithola ustrugglisha ukuxola you have to understand one thing ukuthi lento isemqondweni wakho. You have convinced yourself emqondweni wakho then bese siqambela inhliziyo yamanga. So loyo muntu loyo kwamele adile nomqondo wakhe. Asuse lento aziprogramme yona because kunabantu abaziprogramme into. Fana ukuthi uzumuntu ethi mina vele nginenhliziyo encane
mina munga ngathi no uyaziprograma wena lento le, so deal with the information oyifakela emqondweni wakho because uziprogramile wena. Okushuthi zikhona ezinye izinto okumele uyisuse kuwena. Mhlambe ukubuyela emuva kancane mfethu ngenkulumo ekade uyikhuluma iyangishaya kancane le 18. Uma ngabe owesifazane engena ku-friendship nomuntu wesilisa kunobungozi. Abantu abaningi abayinaki leyo nto, thola ukuthi abanye baze badlelwa abantu babo ngenxa yokuthi naye owesilisa umvumelile ukuthi umuntu wakhe akayoba nobudlelwane bobungane nomuntu wesilisa. Yeah, inobungozi leyo. Kodwa ke sibuka ukuthi umvumela kanjani umuntu wakho ukuthi angabi abe nobudlelwane nomuntu wesilisa noma uyichitha kanjani leyo nto leyo. Yeah. Khona abafuna ukuyichitha ngenkani. Yeah. Okay. Ukuthi akwazi ukuba umngane nomuntu wesilisa, akwazi ukuba umngane nomuntu uyichitha ngenkani lento yayibona, umvimba ngenkani mangabe nje. Kanti uma ngabe bewumvimba ngokuthi wena ube yilomngane amfunayo. Iyona into esidingayo ukuthi wena akungabi ne gap ezomenza ukuthi ayofuna umngane wena ukhona. Angithi umuntu wakho ophila naye. So wena be that best friend ayifunayo. Angayethemba. So umuntu uhamba ayofuna umngane omunye because wena ubhongoza la endlini, kumkani phakathi lapha ku generations. Ubhongoza la endlini ukhala inqindi. Akudlala ngisho noma esethi udlala nawe nje kuyaliwa. So we have to understand ukuthi umuntu ufuna umngane because kune gap kuye. Not enhlizweni kune gap kuye. But not umngane nje, umngane wesilisa. That's a problem. Mhlawumbe amajida amaningi against ukuthi abantu babo banabangani babantu besilisa and leyo nto ekhathini eningi ayipheli kahle. Lento ngisho ukuthi kwakuqala kumele understand abantu besifazana. Abantu besifazana indlela abakheke ngayo bangabantu abakhuluma kakhulu futhi abangakwazi ngisho ukubamba into. So bona bebodwa bayazana abathembana. Okay. So sokungenzeka ukuthi une gap manje ethi kunento eyenzeka kimi kumele ngiyishare nomuntu, kumele ngiyishare nomngane. So lento kumele ngishare nomngane, but I don't trust umngane we same gender because I know ukuthi thina sabantu besifazane umuntu umtshela into namhlanje kusasa uvuka uyofuna ifavor komunye umuntu ngayo lento ufika ukukhuluma ngayo. So at least abantu besilisa sinokuthembakala when it comes to it, because thina ngisho noma usushawa amaphoyisa ungafa iqiniso libambile. Uyabona ungafa iqiniso ulazi uthinta ngiyazi uyazi. Yebo, so bagcina sebethemba abantu besilisa. So yilento yenza ukuthi bafune abangani. Yebo. So uma wena umuntu wesilisa ozwana naye ungekwazi wena ukuthi ube umngani wakhe angamethemba, kodwa uzoba ube ubhongoza, ube unfair. Uthi nala wrong khona mekubonisa ukuthi wrong ulwe kunokuthi uaccept wrong bakho, then uyampusha lo muntu ukuthi makahamba uthola umngane wesilisa ngaphandle because ufuna umuntu azomethemba, azothi mayekhulume naye izinto angazitholi kusasa sezigcwele yonke indawo. So how do you feel lapho kuthola ukuthi ubungane abusaphelele bunganeni kodwa kuthola ukhona umunye sefakwa into ecijile? Iyenzeka vele igcina ifike lapho, and ukuzifike lapho futhi suka ifikiswa wena mnikazi walomuntu mangabe unkosikazi noma igirlfriend yakho, because the more bespend isikhathi bebonke is the more kuyogcina sekukhula futhi nama feelings, because now uzoqala uqhathanisa uyabo ukuthi manginosazi mengeke ngakhala ngento ethile wenza kanje, kodwa mangila endlini mangakhala ngento ethile kuthiwa no ngiyazenzisa. So kanjalo ama feelings ayaqala ayadevelopa ngale. So makwenzekile futhi athola ukuthi ngalomngane lo umuntu osile nje vela make sure nje ukuthi ngisho nezinto ezincanyana nje ezinto ezincanyana ndivela nje amenzele nje uyayibona. Athi umuntu wesifazane ufuna amanzi avesana phakame nje make sure ukuthi akaziphakameli yena azithathela amanzi, kodwa uyaphakama amlandela amanzi aze afika azomthelela wena eglasini amnikeze, umake sure ukuthi umsefa ngayo yonke into. Bese lapha endlini wena ngisho noma sekuyi duty ngama duties wakho kumele uwenze kuye, but bese uba nenkani umsondeza kakhulu eduze naye lo muntu. Mhlambe
ukungena kule abantu besilisa ke mfethu abangahlonishwa kuma relationship but not ukuthi ingenxa yezenzo zabo ukuthi nje uhlangane nomuntu wesifazane olihlaza sidlula kanjani kuye? Yeah, on that side khona abantu besifazane abalihlaza esingeke size sibavikele futhi. Khona abantu besifazane abalihlaza okuthi lokho kukhandwe isystem. Because isystem mostly it favors abantu besifazane, of which samang nokuhamba ngiunderstand but ngihambe ngichithe futhi ngoba lokho kudala futhi ezinye zeinkinga esinazo namhlanje into zo gender based violence. Yabona, so kunabantu besifazane abathatha advantage yokuthi umthetho usesayidini labo kakhulu bese ba disrespect abantu besilisa, of which umkhuba omubi kakhulu loyo okumele si ukhuza. Kodwa I will say kumuntu wesilisa, if ever you are in a relationship nomuntu wesifazane okudelelayo and wena ngokwakho uqale before uclaim ukuthi uyakudelela qale wona ubuka istanding sakho uziquestione, because nenkinga emhlabeni sabantu ukuthi sifuna ukuquestiona iopposition asikwazi ukuziquestiona thina. So if you have questioned your standing and then you have found out ukuthi no mina okay noma nginamaphutha but I do try ukuthi nasemaphutheni wami ngingaphiki mangibanjiwe ngivume ngixolise but still lo muntu uyaqhubeka ukwenza kanjalo, sheshe uphume kulowo muntu loyo because ekugcineni niyogcina kude ningagcina omunye sethethe umphefumulo womunye, sheshe uyiphumele kulowo muntu loyo. If ever ucheck uthola ukuthi nawe uyavuma ukuthi akhona amaphutha owenzayo athe kubambile ungabi nenkani uxolise futhi kuyena uzisubmit umbonise umnikeze iposition yakhe umbonise ukuthi umuntu ophila naye ubalekile empilweni yakho but still aqhubeka kudelela hlukana naye. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi kunzima ukuhlukana nalo wesifazane ngoba sesinengane, omunye usiyebheka namandla asewakhiphile kuyisa ekhweni. Lokho asikwazi ukuthi sikusebenzise ngoba ekugcineni kunemphefumulo ehambile ngendaba yalokho ukuthi hayi kunezingane kanti mhla kwaqoba ukulaka ngeke licabangele izingane. Nizobulalana phambi kweingane uzwe kuthiwa no udubule unkosikazi wakhe wadubula izingane waqeda wazidubula naye. So noma ngabe kunezingane kodwa uma ngabe khona ukudisrespectana phakathi, I don't think mina kuhle ukuhlalela izingane, and futhi I don't think kuhle ukuhlalela ukuthi ngakhipha izinkomo engaka kubo and also ngimenzele lokho ngimuyisa esikoleni. I don't think kumele wamukele lokho ukuthi vele sisemhlabeni lana lempilo esiphilayo is like gambling, you win or you lose. So then futhi ngiluzile ngivume ngimiyekela azihambele lo muntu before kuba kubi. Izingane ngoba vele umthetho uyavuma mayisencane ukuthi azihambe noma wazo, as long as ngizovumeleka kuphela ukuthi angibe neaccess yezingane zami, angikwazi nami ukulekelela izingane zami mangabe kumele ngiyilekelele ngalo kumele ngiyilekelele ngakho. No mfethu siyabonga mfethu sidlula kanjalo mfethu kuleso sigaba ngoba mfethu ngiyabuka ukuthi kuyonakala kakhulu mfethu. Namhlanje uthando seluphenduka into yokudlala lapho kumele kube khona nenjabulo, ikakhulukazi sekunenyembezi nenzondo kuyabulawana. Uthando esukwenza namhlanje luyindlela nje yokuphela kwezinto nezigcina abantu ngempela sebasejele. Mhlawumbe ungathini ukuvala kuleyo topic? Kubi ngizosho lokhu ngoba currently I am also maybe relating to this close family member, cousin brother kababongizalayo, ey'nsukwini nje ezendlule uye waba naleyo nkinga, wathola unkosikazi wakhe echitha. And umuntu engimazi ukuthi akakaze aphakamisela umuntu isandla. Nawe njengomuntu wesilisa ungazwa kuthiwa ukuphakamisela isandla ngazo usumenzene. Kodwa wagcina ke esevukwe ulaka wayithatha impilo yalo wesifazane. Ngikhuluma umuntu nje ukuthi akakwazanga nokuthi eseyithethe impilo yesifazane abaleke ngoba naye into entsha kuye, akusumuntu ophila ngodlama, akusumuntu kodwa umuntu obe elimele
uyabona waseyenza leyo nto and amaphoyisa azafika amthola eyihlalele nje wabiza abantu yena ukuthi naku sengenza into ethile angazi nokuthi kwenze njani ngithole kunje ngacasuka ngamshaya kodwa manje ngibona sekunje and then kwabizwa amaphoyisa afika amthatha azange azame nokubaleka futhi azange azame nokuphika washo ukuthi no ngikwenzile kodwa bengayimisela ukwenza ngalendlela le bengithi ngiyadiscipline njengoba kuso yebo so I'm trying to say kubhlungu bafowethu ukuthi uthando selwagcina seluyinto enje uthando seluyindlela yokufa kwabanye kunabantu abaphansi namhlanje la ngenxa yothando angazi if kungaba possible njengabantu ukuthi ake sibuyeleni back kwi drawing boards understand ukuthi uthando luyini futhi sikhipheni nemali othandweni ngoba imali ngathi iyona elimosha kakhulu uthando ake sikhipheni imali othandweni sibuyele nemuva si understand ukuthi uthando luyini mhlambe masinga understand ukuthi uthando luyini sizokwazi ukuyilungisa zonke lezi zinto esibhe ngoba okwamanje kubuya ngathi asekho thandweni sekama contract nje siwasayinayo ukuthi siyaphilisana you benefit from me I benefit from you thina abantu besilisa we benefit ba benefita ngemali kithi thina sibenefita ngocansi kubona so the day maybe ucansi lwami lungasekho mnandi kuye uba ngasakucabangela lokho ukuthi usabenefita le mali hamba ofuna la asezokitazwa khona noma azozwa khona ucansi lumnandi kulo side lelo uyayibona so noma mhlambe mina ngingasafili satisfied kuye uyayibona sengizohamba futhi ngihambe ngiyothola kweindawo la ngizofila satisfied khona and then also la ngizofila satisfied khona sekuzomela manje ngifike ngidedele nakhona futhi imali and then bese ngicina sengiyamlambisa yena naye agcina athathe esinye isiqumo sokuthi abheke somewhere la bazomnikeza khona imali uyayibona bese kuba nje bese kuyaliwa so I will say mina let's go back to the drawing board and understand ukuthi what is love kahle mfethu umongameli wezwe laseNingizimu Afrika umnumzane uCyril Ramaphosa kuthiwa ake ngifunde nje kuthiwa President Cyril Ramaphosa has confirmed the launch of National Digital ID System. Yabo. And but set to be rolled out by the end of 2026. Mhlawumbe ukubheka lento mfethu. INingizimu Afrika kuzoyilimaza kangakanani noma iNingizimu Afrika kuzoyibenefitisa kangakanani because imbono ihlukene but lamadumpasi kumele ngena digital angazi uthini imbono wakho cha okwaqala nje we have to understand ukuthi yini ID idumpasi we have to understand ukuthi yini ID do we benefit anything very from our current IDs last now? Do we benefit anything as the black nation? No. Don't benefit anything. Who is documenting us? Because we are being documented by America, by Europe. You want to have documented. The system of documentation is from Europe. So we are not benefiting anything even in the current documentation. Even with the coming one, I show Ramaphosa, still we won't benefit anything. But they will benefit it. They will benefit from it. So in other words, you feel like agisona istatement esiqhamuka kumongameli lesi statement aphiwe sona kwathiwa go and accomplish lento ezweni lakho. You have to understand one thing, my brother, ukuthi le system esiphila ngaphansi kwayo umongameli akayicontrol. Kuzongena umongameli bangene beshintshana bangena ngaphansi kwento yomuntu econtrolwa ngabanye abantu bese bona bango driver abanikezwa ama instructions ukuthi asenze kanje. Kwaqala uma sifuna ukuphuma kuyo yonke lento asidingi ukuthi siphume kuyona singaphansi kwesystem sidinga ukuthi siphume ngaphansi kwesystem mhlambe siyoyiphilela njengalezi insizwa lezi gijima lapha ehlathini ochapa singaba siyophila njengochapa siyobe si safe because uchapa kanayi ID uchapa kanayi birth certificate yebo so le system inabanikazi bayo abayicontrolayo
So mabeyiqala babesazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi izoba nezinto ezozi-introducer along the way and yonke into introducer isystem iyibhizinisi kubo. So lento yama-digital IDs into engingayisho nje mina ubungozi engibubonayo ebulethayo hayi yonke lento abantu abayikhulumayo ukuthi hey amaKristu bathi yithi satanism i666 nabo bayigulela nje la bahlala bedakiwe nje. Ayikho leyo nto akuna 666 la but ubungozi mina engibona ilento that we always say ukuthi i-technology it was reason as into ezokwenza impilo zabantu zibe simple but somehow it is slowly taking us back into slavery as abantu abamnyama because labantu babefika kuqala bafike ba-enslaver abantu babasebenzela for free bangabakhokheli nethi babanikeza ukudla naloko kwezimpahla bebanikeza kona so babona ukuthi angeke bakwazi ukudla kahle Africa lemcuba se-Africa bawufunayo uma beqhubeka becindezela abantu because umuntu bamcindezele uyalwa so they decided ukuthi basicindezele ngendlela ehlakaniphile ba-implement i-system ezothi go to school uyofundela ukuba something lento oyifundelayo awufundeli futhi uku-owner but ufundela ukusebenza. So now ufundela ukusebenza usebenzela abantu usebenzela bona now they took everything bayifaka ngaphansi kwe-system that is controlled by them so when you go you get educated you learn you be trained ukusebenza and most sebenza into isebenza usebenzela bona then now kuba ne-salary that you get back le salary le ebuya ithenge ini ukudla nalezi zinto abakulethele zona ukuthi bekade bekunikeza zona ngesikhathi uyisigqila bengaholeli kodwa bekufida mahala bakunikeza ukudla mahala bese wena wenzeni usebenze ungana salary so right now ususebenzela ukuthenga lezi zinto bebakunikeza zona mahala you are still a slave but now you are a smart slave. Usase isigqila manje uyisigqila esihlakaniphile because uyisigqila esiye esikoleni sawufunda ubugqila sawufunda ukuba submissive ebugqileni. So now uma beqhubeka ngaleyo ndlela leyo kuba nama-losses ababa nawo kwi-system abanikazi bayo kuba nala ehamba balahlekelwe khona so slowly they are taking back i-slavery saqala ngokuhlakanipha because i-technology mayirise it takes jobs angithi banikeza umsebenzi I understand kunabantu abagcwele la emgwaqweni abahamba bamisa bavuka umuntu avuke kusena akhuluma udodi ku social media aprovoke abantu athi asambeni siyomasha kunabantu abasuka eMaputo kunabantu abasuka eZimbabwe kunabantu basithathela imisebenzi cha people are not aware ukuthi if khona isitha esikhulu esithatha imisebenzi yabantu is technology and ithatha kalula because iyenza uno understand ukuthi indlela zokuphila ezidevelopayo sekuzoba simple sekuzoba ngcono. Ngaba nombuzo mina before siqhubeka ngalento ukuthi la uhlala ngakhona sazi ugcine nini ukubona lo baba lo ohamba ngebhayisikili adeliver incwadi emabox emagatini hayi kudala babayi kudala impela sesibabona mhlawumbe sekuyimvela kancane sibabona nje qho kancane nje kancane so lento ithini i-post office ayisasebenzi yes yini emisa i-post office ingasasebenzi ilama email esiwareceivayo angithi asakusabhalelwe eposini sireceive i-email efonini so mangireceive i-email efonini isidingo se-post office asisekho right now wena mawujabulela ukuthi at least manje angeke ngisaya eposini angeke ngisalinde incwadi egeyidini yonke into ngizoyi-emaila uyabacabangela labo mama abasebenza ukupaka lezi incwadi abebesebenza ukupaka lezi incwadi lapha e-post office nalabo baba bamabhayisikile because i-post office bekwenzeka ukuthi iqashe maybe 100 wabantu bamabhayisikile abanye bazophuma bathathe leli kasi abanye bathathe leli kasi so bonke labantu they've lost their jobs because right now when you receive an email efonini so that's how technology takes jobs. Kungekudala nje nalama camera wethu azophelelwa isikhathi ngoba yabona mengiphethe ifoni mengiphethe ifoni ngiphethe izinto eziningi la efonini ngiphethe i-camera ngiphethe i-radio ngiphethe i-TV ngiphethe i-camera ngiphethe i-radio ngiphethe i-TV ngiphethe ne-connection ziningi izinto engiyiphethe efonini iyodwa yebo so now kusho kona ukuthi kunezinto ezizohamba zingasakwazi ukusebenza because kunefone okushuthi mhlambe lento ingasilimaza kulelo site yes so kanjani because ngiyasala kancane kuhlanganisa i-digital ID mhlambe nokulahlekelwa kumuntu omnyama right so asiye la let's connect this so i-digital ID as we speak right now kunezindawo
okuthi zizidingo kithi mhlambe kuyadingeka ukuthi ufike ebank mawufika ebank ufike uthola ibank teller ibank teller kumele ikusize bese ibank teller ithi ngiphi ID yakho umnikeze ID athathe lento askena ngayo athi askene ngayo aqede akubuyisele iID yakho uyifake ephakethini aqhubeka akusiza so lento yama digital ID uma isikhona kungenza ukuthi bese kusuke ku develop isystem engeke isadinga usazi as a bank teller ukuthi afike azosebenza ukuscanner ama ID wabantu kodwa bese kuza umshini ukuthi usazi uzofika ucontrol lapha ne screenini then mawusufuna iID aziscanne yena mhlambe bayifaka esandleni uthi isandla sakho iziscanne yona and then iprocess yonke yabi lo muntu obekumele afike lapha athathe umshini athi ascanne ipass lakho akasadingeki because yonke into isenzwa umshini uqeda uyaziscanner wena la kufuneka khona iID yonke into so kunemsebenzi ezolahleka lapho just because everything is going to be digital mfethu asivale mfethu athina amazwi akho amabili amathathu okuvala ngiyakubona ususemandleni kodwa nje asivalelise mfethu ukuthi RCTV sibonga mfethu nokuthi usiphile ithuba siyazi ukuthi sikubambe ngasemsileni mfethu sikhayijekile kodwa ke siyabonga isikhathi sakho mfethu hayi asibonge mfethu amafishane nje okuvala ngasho ngiphinde ngoba nayi vele into ebengifile ama digital ID ngiyayibona so ithinta ngoba ijulile vele ngoba namaKristu nawo abhizi ngale atshela abantu ukuthi isikhathi sokufezeka kwemibhalo i666 ebhalwe ngayo eBhayibhelini umuntu akazibuza ukuthi yini umehluko phakathi kwe-ID number enginayo engiyiphethe encwadini noma ekhadini nalezo faka emzimbeni wami kuyafana nje so if usay uthi wena lezo faka emzimbeni wakho i666 le 666 kade wayithwala ngoba kade usaziwa ngenumber wena wathi muzala waphiwa birth certificate waphiwa inumber waphiwa iID waphiwa inumber so kade waziwa ngenumber so akusiqala lokuthi lese ifakwe enyameni yakho does not mean ukuthi seyibhedi kunale oyiphethe ekhadini ngoba leyo oyiphethe ekhadini ayaziwa ikhadi kuphela kodwa iyaziwa na isystem mayiqala ifakwa kwisystem ku-computer iphanjwa izoveza yonke information yakho ukuthi usazwa kaSibiya ozele ngamuphi unyaka ozalwa ubani nobani leyo number leyo so kusho kona ukuthi kade vele uhamba uphethe i666 kuwe because uzale waphiwa inamba yebo kodwa ke bengifuna ukuhlala la kulena yabela bendabuko man bela bendabuko how I wish lamandla esinawe lawa singawasebenzisa ukuphakamisa isizwe sakithi singawasebenzisa ukucindezela ukushayana thina sodwa ake sishayana labelungu bafike basicolonize basithathela konke as we speak right now I bet ukuthi singaphumela ngaphandle sithole umhlaba o-empty okungakhiwe lutho kuwona bese si-investigate ukuthi ngubani umnikazi walomhlaba umnikazi walomhlaba uhleze eGermany akazeze la eSouth Africa mawuso uthi uyawuthola nosothi uyawuthenga iagent la izokudirector khona mhlawumbe uthi uyafika umuntu okuzothiwa iowner akutshela ukuthi no kahle mina ngubhekile ngisiyi-oni kuphi iseGermany so if ever sinezinto ezinjalo abelungu basicindezele baze bathatha izinto bahamba bazi-one bengekho la zile why singasebenzisi le mithi yethu lamandla wethu lawo ukuthi sidide labelungu siphakamise umuntu omnyama sinezinto ezifana nodukanezwe esikwazi ukuyiphekela abantu umuntu ashaye isihlobo sakhe ngodukanezwe ukuthi aphumelele ngaleyo nto leyo singenze lutho lesihlobo azoyenza lento kumelapho wendabuko awumcabangeli ngani lo ozosuka ahanjiswe freeway ngenyawo why singahambisa abelungu efreeway ngenyawo sithatha amakampani singene ake sizwe kuthiwa no umlungu owner inkampani yakabani bamshaya ngodukanezwe usehamba efreeway bese le manager mhlawumbe bekade ayithembile ewumuntu omnyama esebenza lapha ukuthi hayi no isitake over icompany why lezi zinto zethu singakwazi ukushaya abelungu kodwa sikwazi ukushaya thina sodwa mhlawumbe omunye umuntu unombuzo ukuthi do you hate abelungu or not angibazonda belungu but I'm trying to show ukuthi why amandla wethu echoose kunabanye abantu angasebenzi kubona kodwa kunabanye asebenza kubona awakasebenze kuzo zonke inhlanga asebenze kuwo wonke ama races sibona no mfethu uvalelisa siyabonga asibonge siphinde sibe sihlangane ku-TRC TV hayi ngiyasibekela ke proposal la siphinde sibuye ngifuna
sixoxe kabanzi ngendaba yama digital IDs because kunabantu aba mislead abanye abantu kunabantu ngeke ngabone insizwe ipostile ithi ngamane ngaboshwa mina I will never agree ukuthi ngenze digital ID hayi ake kube yiforced ukuthi yenze digital ID kodwa uzophoqwa isimo ngoba izinto zizoshintshwa kwi-system zidinge kona ukuthi usebenzise digital ID so masingakhohlisani bafowethu this is just a system development ayihlangene nemimoya akunamoya akunasathane akunamoya next it's just a system development yes ubungozi bayo buzoba la kulento engisho ukuthi imisebenzi izolimala but at some point kunala izohamba isave khona abantu siyakhala namhlanje ngama ID ukuthi kunabantu abakwazi ukuyifake ID ayikhande ID yakho mangalo nasuneskolodi ongasazi kanti kunomuntu wafake ID so if isemzimbeni kunomuntu ongabe uyafake emzimbeni wakho nix cha so somehow it is going to benefit abanye abantu Ngiyabonga Ningizimu Afrika ninabakaqasa likawosa sisho njalo ke lapha na ku TRC TV sithi sibonga kakhulu sikeqa amagula kabakithi sikhuluma ngendaba yothando ukuthi uthando luyinto enhle nokuyiyona into eyisiphephelo kubo bonke abaphila phansi komthunzi welanga kodwa namhlanje siluphenduke into yokudlala seliphenduke indlela eya ekufeni kwabaningi namhlanje kunamathuna akhona egameni lothando bakhona bafowethu ababhadla emajele egameni lothando abantu balahlekelwa yithemba bamoshakalwa izimpilo zabo kodwa namhlanje sizobuyisa ithemba ngane zakwethu sithi uthando alibuyelela kumele lube khona ngaso sonke isikhathi ahlaleni ngenjabulo uthandweni hlale ngokuthokomala igama lami ngisazi ngokwesibuya ngithi RC TV ngijima ku Themba podcast inkosi lapho ke ekhaya ke ikwenze kahle siyabonga